Sibingelele-ke sethemba ukuthi nonke niyaphila. Nakhu-ke la engithi angikucacise la engibona engathi abantu kuyabadida kakhulu. Ngithe nje ngisibhekela amavidiyo la ngase ngihlangana nale video la le elangenhla ngayilalela ngase ngingena nakuma-comments ngibheka la ngathola ukuthi people are confused ngendaba yemimoya nangendlela imimoya esebenza ngayo. So ngithi angicacise nje la ukuze mhlambe abantu babe neclarity ngendaba yemimoya. Imimoya-ke angithi nje konke okusemhlabeni kuhlukene ngambili, khambisana ngambili, imini nobusuku, ukufa, ukuphila, into enjengalezo, ubaba nomama. So lana-ke umhlaba okamama umele umama, esikubona ngamehlo konke kurepresenta umama, esingakuboni ngamehlo kurepresenta ubaba. So-ke zonke izinto ezenzekayo noma zonke izinto esizenzayo njengey'ngane, isiqalo sazo kuba umama ngoba uyena umama oyisiqalo kakhulukazi owengamele thina singabantwana ngoba singabantwana bakho umama, ngoba yilapho inyama yethu ezinze khona kumama. So umama-ke unento yokwenza nathi siyingane ekutheni-ke masonile abheke ukuthi yiphi indlela asijezisa ngayo, ngoba uyena ngithi oxhumana nobaba kakhulu, uyena osondelene nobaba, uyena okubhekayo ukuthi sikulungele yini ukuthi sikhulume nobaba. Umama ekhaya makhona okufunayo uqala kuwo, makhona okufunayo ekhaya uqala kumama. Mama inemiyalezo ngithanda ukudlulisa kubaba. Umama uzobheka ukuthi-ke uzocela ubaba wakho akhulume nawe noma uzokhulumela nobaba wakho. Uyena uzobheka ukuthi-ke sewukulungele nangendlela okhuluma ngayo, nangendlela obeka ngayo izinto, kulungele ukuthi ungadlulela kubaba uyokhuluma nobaba. Kanjalo-ke nasemhlabeni nangendlela impilo engayo, umama obhekayo ukuthi ingane mayonile uyijezisa kanjani ingane, ngoba obaba bona isandla sabo siyaqina, uNkulunkulu isandla sakhe siqinile, ingakho yonke into iqala kumama. So nakanjalo-ke la njengoba ngibona abantu badidekile bengasazi ukuthi benze njani, kukuningi ukuhlupheka okudalwa imimoya yasemhlabeni, imimoya yamadlozi, imimoya abantu abadala abadlula emhlabeni, abanye bedlula behlupheka, abanye bedlula bethakatha, abanye bedlula benza lokhu nalokhu, ukujika kucindezela ingane ithi iyathinta noma ithi iyalungisa, bese kuvuka izinto ey'ningi. Uthola ukuthi emndenini uyahlushwa kakhulu njengoba lichaza nje ubaba ukuthi mawuthi ulungisa imimoya uyahlaba, le mali encane oyitholayo uthi uyokwenza lokhu kwasemsamo umane kubhede kakhulu. Ukuthi lokho-ke kudalwa yini? Lapho-ke mina engikhona khona ukuthi ngizochaza-ke into enjengaleyo, ukuthi angeke uzuyibalekele lezi zinto lezi ukuthi uzenze uyilungise, ngoba kwesinye isikhathi kusuke kuwuwe lo osuke ubuza ulungisa izinto. Angithi umuntu mayehamba emhlabeni njengoba eyinyama nje, umoya wakhe, umzimba wakhe usuke ula emhlabeni, okusho ukuthi nomoya wakhe ula emhlabeni. Into ekumele yenzeka-ke le, kumele ulungise inyama ukuze umoya okuyisoli yakho uhlanzeke, ukuze uyoba munye nobaba. So umama-ke ubheka izinto ey'fana nalezo ukuthi mawusuke ubhedile emhlabeni noma usuke ungenzanga kahle, yena umama wakupha umuthi. Angithi iy'phiwo ngey'phiwo siyiphiwa umama ehlangene nobaba, ukuthi abheke ukuthi-ke either uzoba inyanga, uzoba isangoma, uzoba umthandazi noma uzoba umfundisi. Wena mase ukutholile-ke lokhu akuphe khona ubaba ngokukuthemba, wena bese ungabe usaphilisa, bese uvumela imimoya engcolile yangaphandle ikungene ikusebenzisa ngokuthi inhliziyo yakhe ibe yimbi kakhulu, ungabe usaphilisa ngalezi zinto lezo onikezwe nokuthi uphilise ngazo. Mawumfundisi uqala ukukhohlisa abantu, uqala ulale namakhosikazi abantu, ulale nengane encane esontweni, usathane-ke lokho. Mawuyisangoma uqale ungabe usaphilisa abantu ngemithi etholakala emhlabeni owumama, uqale wena uthakathe ngalowo mithi leyo. Makumele uhambise abantu emanzini ngoba imimoya yasemanzini iyakwazi, wena bese uyaqala uyayimanipulate ukuthi isebenzele wena, ingabe isasebenzela labo bantu usuke ubalethe lapho emanzini ukuthi bazophila. Angithi-ke umama uzobe esekubopha noma umhlaba umama uzobe usukubopha, isikhali ozokubopha ngaso ekutheni-ke
uzofunda ukuthi uma usubuya emhlabeni ungabe usakwenza lokho okwenzile. So uzobe sekuvuka ke einganeni ke zakho noma kubuya wena according to isikhathi osuke uboshwe sona. Umama usuke ekudingisele sona ukuthi ubuye. So uma usubuya ke ingakho ke sekuvela ukuthi kumele kugezwe. It's either uzobona umama ukuthi umonakalo ungakanani owenziwa abantu bakini. Sometimes bazodinga inkamba okwamagobongo. Sometimes badinga nje ukuthi umuntu ayimpophomeni emanzini ayohlanjulula ukuze kuhlambululeke le mimoya esuke ingcolisokile yasekhaya. Ama steps lawo ongeke uzowajambe. Uyathanda uthandi. Ingakho ke abantu abaningi uzobona umuntu abalekela enkonzweni athi uyathandaza ukuze kube khona umngcono empilweni yakhe. Angeke kuze kube khona umngcono. Ingakho abanye abantu uthola ukuthi umuntu usesontweni kodwa ekhoneni uyahamba yohlaba alungisa izinto ngoba ekugcineni iyona ndlela le right ukuthi kulungiseke izinto ukuthi ugcine ubahlabele labantu ubacelela njengemhlatshelo emhlabeni ukuthi bathethelele amacala abawenza. Or ubagezele or ubadlele inkamba. Hayi ukuthi ngoba nakho uma usubadlela inkamba uzoba yilento le ababe yiyona. Wena nawe unokwakho kuphela ukuthi ubagezele ukuze bakhuphuke ngoba usuke bevalelekile lapha phansi. Bakhuphuke ukuze bazoba munye nomama nobaba begezekile behlanzekile beyibahle. Yilapho ke into abantu ebadida khona. Uthola ukuthi umuntu uthi hey ngiyathandaza, hey ngiyahlaba, akwenzeki lutho ngoba usuke uhluleka ukubheka i-root cause iyale inkinga osuke ubhekene nayo. So isiqalo ke sila sisekutheni kumele ukhuleke. Ukukhuleka kwakho ikhona okuzosondeza imimoya ehlanzekile okuyiyona ezokubonisa ukuthi yini okumele uyenze. Wena kumele uyigeze uyihlanze uhlukane nokuhambe ungena ngapha ngoba le mimoya engaphakathi kuwena ehlanzekile icindezelwa ile engahlanzekile ngoba nje besila emhlabeni nje sisenyameni siyinyama kakhulu more than umoya ngoba siphila la emhlabeni. So okumhlaba ikhona ukusidonsa kakhulu ukusidonsela ezintweni ezimbi ebheda. Ungakho abanye bona uzobezwa bethi mina mangade ngilalile nobani ngiphupha amaphupho. Hayi ngoba usuka uphupha amaphupho azokufaka ekhanyeni. Usuka uphupha amaphupho asuke ezoqhubeka akuduse more. Kumele ukuthi usuke kulezo zinto lezo ngoba the more unamathela kuzona ila uzocindezeleka khona. Nawe mawusuhamba emhlabeni uyoba captured la emhlabeni. Ungadluleli egabeni ezilandelayo ngoba uhlulwa ukulalela. Ingqikithi yokuphila emhlabeni ukulalela. Mawuzohluleka ukulalela nokuhlaziya imimoya ngendlela ekumele uyihlaziye ngayo usazolokhu ugidagidile la emhlabeni. Uzohamba ubuye kuwona lo mhlaba sikubona. Angeke ukwazi ukukhula udlulele kweminye imihlaba ngoba awukakafundi. Ebalekile into esoyenza emhlabeni ulwazi ukuthi simanuva kanjani umhlaba nemimoya ekubona umhlaba ukuze ngaso sonke isikhathi uhlezi unamandla ukuthi ukwazi ukuthi ezimeni ezinzima ezizacindezela ukwazi ukuphuma ngoba usunalo ulwazi ukuthi okay la mawukanje kwenzeka kanje la makukanje kwenzeka kanje. Ngithi ngicaciseke kubantu lokho. Ngiyibonile nje enye comment komunye usisi ethi eshuthi ube recruiter abanye ukuthi siqale emkhulekweni. Umkhuleko uwona kahle vele uyisiqalo sokuthi izinto zakho ikwazi ukuhleleka kahle ukuze kuzobonakala ukuthi kudinga ukuthi abantu bakho abasegazini lakho kuyibona othi mawuhlela impilo yakho ukuthi uyakwazi ukubagezela ade bethakathu. Futhi ke kumele utholeke manje uzobagezela ngani. Ubagezela ngokuthi empophomeni kunenkambo kumele ubadlele zona. Izinto lezo ezovela kuwena ekutheni wenza kanjani lokho. Kodwa isiqalo sakho konke ukukhuleka. Uyafasta, uyakhuleka, uyahlanzeka ukuze uzokwazi ukuzwakala kuwo wonke amakhosi ayisisekelo sikaNkulunkulu emhlabeni ukuze izinto zakho ziqonde. Ngoba udlula mawungakwenzi lokho ulokhu ucindezelekile. Ukuhlushekiwe kini kodwa kukhona kini oyogcina ethole kahle lento. Until then kusazolokho nje kuyalena. Bengithi ngicaciseke lokho ukuze si understand kahle imimoya
Ngabe nje ngiyaqhubeka kodwa ngizoshaywa isikhathi la. Mhlawumbe makuhamba isikhathi ngiyowenza ama-live la ngizokwazi ukuchaza kahle ngayo indaba yemimoya le ngoba into ejule kakhulu le. Ngithemba ukuthi-ke khona lapho ekuzosiza khona, inkosi inibusise.